Danas ćemo upoznati jednog od najpoznatijih junaka srpske narodne književnosti, Marka Kraljevića. O njemu su se vekovima pevale pesme, pričale priče i prenosile legende. Ali Marko nije bio samo junak iz pesama, on je bio i stvarna istorijska ličnost. U narodnim pesmama Marko Kraljević je prikazan kao snažan, hrabar i pravedan junak. On ne koristi svoju snagu da bi se hvalio, već da bi zaštitio slabe i pomogao onima kojima je pomoć potrebna. Zato ga je narod voleo i pamtio kao zaštitnika pravde. Istorijski Marko se zvao Marko Mrnjavčević. Bio je sin kralja Vukašina i živeo je u 14. veku, u vreme kada su se na Balkanu dešavale velike promene. Za razliku od Marka iz pesme, istorijski Marko bio je vladar, čovek svog vremena, sa stvarnim obavezama i teškim odlukama. Marko je vladao oblašću oko Prilepa u današnjoj Severnoj Makedoniji. To je bilo vreme posle raspada Srpskog carstva, kada su mnogi velikaši upravljali svojim oblastima. Zato nam istorija pokazuje Marka kao srednjovekovnog vladara, a narodna pesma kao velikog junaka. U narodnim pesmama Markov verni konj zove se Šarac. Šarac nije običan konj. On je Markov saputnik, prijatelj i simbol junačke snage. Uz Šarca, sablju i hrabrost, Marko u pesmama postaje junak koji se ne plaši nepravde. Narodne pesme nisu se oduvek čitale iz knjiga. Nekada su se prenosile usmeno, od čoveka do čoveka, od starijih ka mlađima. Guslari su ih pevali uz gusle, a ljudi slušali, pamtili i prenosili dalje. Tako su priče o Marku Kraljeviću živele kroz vekove. Vuk Stefanović Karadžić imao je važnu ulogu u očuvanju narodne književnosti. On je zapisivao narodne pesme, priče, poslovice i običaje. Zahvaljujući Vuku, mnoge pesme koje su se ranije samo pevale i pamtile, danas možemo da čitamo i proučavamo. Zašto je Marko Kraljević bio toliko važan narodu? Zato što u pesmama nije prikazan samo kao snažan čovek, već kao neko ko zna šta je pravda. On poštuje majku, drži datu reč, pomaže slabijima i ne trpi nepravdu. Zato je postao simbol časti i dobrote. Kada govorimo o Marku Kraljeviću, važno je da razlikujemo istoriju i narodnu pesmu. Istorija nam govori o Marku Mrnjavčeviću, srednjovekovnom vladaru. Narodna pesma nam govori o Marku Kraljeviću, junaku kakvog je narod želeo da pamti. Obe slike su važne, ali nisu iste. Priče o Marku Kraljeviću ostale su zato što govore o vrednostima koje su važne i danas. One nas uče da snaga nije najvažnija sama po sebi. Važno je kako je koristimo. Pravi junak nije onaj ko je najjači, već onaj ko svoju snagu koristi da pomogne drugima.